Hai minaza tingcho mai zai hai minaza klumdlei namai kana keu hzis na tingkum chana jang khai jemadai summai tingchua gide reinsa Paulia gai radli North East State Nagaland Eastern Nagaland ge bam ramene Eastern Nagaland ge bam hange state pung chamra Frontier Naga Territory FNT ki bize pe pui mak bzegene Eastern Nagaland People Organization ENPO mene organized te zelet kai bize wangdai rabak na ke hzis kui mai design Eastern Nagaland Plana District zane ADC go headquarters ge public rally bam gulei zakachudli zane Eastern Nagaland ge bam pe bau cham tribal bodies zane frontal organization mene CKS hall tun sangene teti behma mai ge joint consultative meeting roze du bam le ja chedule zai chigene samria ka cham du kam kyu gai zane public rally bam rahange du kam kyu gai dile ja achedule Eastern Nagaland mene state pung chamra hange ki je demand te blam ge India ram go Union Home Minister Amit Shah ne te pui ga rahange kam kyu gai lu je te pui mak bzi gene ingi je zane chige public rally bam lu bchang da zaine memorandum je du DC zane ADC medaga pe changule je du ka chedle Zane North East State Manipur gene tribal cookies mroge psuite me leaders mrame India ramgo Union Home Minister Amit Shah banai Ministry of Home Affairs MHA ge psuite mrame zachuna Manipur ge kaklebe pe blam gene zemana me lungka hare blam ge paulia ra zane Manipur ge kaklebe pe blam ge ngom pause sam heki rahange Delhi tetle je ka chule zane chuna North East State Manipur gene tribal cookie leaders mrame India ramgo Union Home Minister Amit Shah banai MHA official meze Delhi ngo dozengom pora hange tetime leaders mermeze Indigenous Tribal Leader Forum ITLF gene Committee on Tribal Unity Kuki MP Manipur Zeme Council Hill Tribal Council All Tribe Council lamgene le ja chedle zane ITLF be bauge psuite be leader ginza volzong ne saza tribal cookie leaders delegation merme tetibe ma maiting muige Delhi guchangri bisdu guchangle ja chedle zane indiramgu Union Home Minister Amit Shah banai MHA official mezen znai damai mangna namai sumai gena ngau hodoze ngom pogule ja chedle Zai pakna be mai Ziliangrong Haraka Golden Jubilee Celebration kam lo hadai kana General Conference haflong lo diram ge kahangi be bamben znai kana ke hizisruk dam mai ge North East State Assam gu Governor Honorable Sri Gulabchand Kataria du wangke dile zakate dile zanen znai hizi pakna be Ziliangrong Haraka Golden Jubilee Celebration kam lo hadai kana General Conference haflong lo diram ge kahangi be bam ge Assam gu Governor Honorable Sri Gulabchand Kataria ne wangke je Chief Guest changai Iza achudle iza chuna lodiram haflonge Ziliangrong Haraka Golden Jubilee ka hangi bize namai kana ke hizis na sumai ge loigai gudle iza kachudle Zane MP Madhya Pradesh Harda kachibam ge kahangi bitinge bom kampok be tele pe bam firecracker factory lungge hami to pe je pok pet beginen znai kana ke hizis ruk damai ge mina hang kreuzi ke chai di zane mina hang rex ruk me ka hazam dele iza kachuli zane MP Madhya Pradesh gu Chief Minister Mohan Yadav ne saze kakle be pe bam ge rehe ki gari ambulance ringeuria langai zane kakle be pe bam ge Minister Ravindra Pratap Singh DG Home zane police official spy mremendu mina hai medaire wangchang dele je achedle zane Chief Minister ne chige kakle be pe pigine chaidi me ki bo me hange mina hangket ge kacharangkang langmadai pera hange durang bagai zane chige kakle be pe je ka hazam mremezedu nta ne rehe ki ge legule je kachedle Zane North East State Assam ge State Legislative Assembly session gu budget session bam ge Cabinet Minister for Panchayat and Rural Development Ranjit Kumar Das ne znai damai ge saje Panchayat election je state ge wangdai ra ba pikuting ke suruglung ge bamgu le je ka chule Zane Assam ge Panchayat election bam rablam ge state government ne gadate zela le je achedle Zane Panchayat election bam ge committees du pungpa kule ja ka chule ja chige committee gu chairman ja district commissioner ne changule ja ache zane committee member go secretary ja zila parishad gu CEO ne changule ja ache dele ja voter list election commission me nag dagule ja ache zane piketing ke suruglunge kadar ablei ne ja kadaloi gule ja Panchayat Minister Ranjit Kumar Das ne salei Zane North East State Nagaland ge Rising People Party RPP mena anui Nagamle ne je
suikelung kete ro hangge ku gaidele je achule jane Rising People Party RPP mene saje India ramge wangder be Lok Sabha election gedu anui Naga me hangge tate ro hangge kaning beko jane anui Naga me candidate kan jei beko je te chu gara hangge du rangai dele je kachedele jai chuna je anui so hangge ngira pi hi dele je kachedele magle design na Nagaland state je kaudai di be state changdu dele je RPP mene salei Jane India ramgo Union Home Minister Amit Sanen janai damai ge saje Modi go government ne kilometer changke je haisruk je hadai je kchum Myanmar banai India ram kade go border ram rai ge fencing kain dra hange kam keu gai ne lei je achulei Jane India ramgo Union Home Minister Amit Sane saje India ram banai Myanmar kade go border ram rai ge fencing kai lu bchang da jai ne chige pi je rei ra hange spy du kai gu lei je kachulei ja India ram banai Myanmar kade go border ram rai ge fencing kai rablam ge Union Home Minister Amit Sane saje kanting bige pranchi rajane area ge mata khsia bet bet samra hange lei ja chulei jane kakle be pe Manipur mori ge kilometer kreu kai chang de lei je du Indiram go Union Home Minister Amit Sane salei jane Manipur banai Arunachal Pradesh ge fencing kai rabza priyak nalam kain samrap je kai gulei je ka chudlei jane Manipur ge chuna kilometer kai fencing kai chang de lei jane sensun du te gai ne lei jai close ta je te chu gu de lei je ka chulei Jane North East State Nagaland ge tati bige hadai je chum tapi assembly constituency ge election bam bige chu bepe NDPP MLA Wangpang Ponyak je Nagaland gu Chief Minister ni firu ne Department of Social Welfare gu advisor hange klangai dele je ka chedele Jane North East State Assam Guwahati High Court haturam bikige samram bepe jane pasui te bepe Chief Justice hange Justice Vijay Bisnoy je tetibe mamai ge klangai dele je ka chedele jane Assam gu Governor Gulabchan Kataria ne te insaf gai bete je Raj Bhavan ge ne kahangi dele je chige Chief Minister Himanta Biswa Sharma Assembly Speaker Biswajit Daimari jane dignitaries merme ka chamcham du wangai dele je ka chedele je chige Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma na chuna Guwahati High Court haturam bikige samram bepe ka chi bepe Chief Justice Vijay Bisnoy peregedu chagai bisam pe changai dele Jane Punjab State gu government ne gdeilu bige registration te rahang no objection certificate NOC pe beta je pe ta rahange kamkeu gai ndele je Punjab State gu Chief Minister Bhagwan Man ne sale jane Punjab State gu Chief Minister ne sa je aipo lamge kamkeu gai inchi ne le jane mati magje detail je lia dai gu le je ka chedle ai gena na mai kana ke jis na ting kum chana jang kai je madai summai ting chuak de rein sa po zal loi gai dele pi gai jain king gai ni melei ne je to dele